Sad imam nekako posebno zadovoljstvo da najavim predstavnik jedne škole koja je posebna, slobodno ću reći, po mnogo čemu i koja se konstantno trudi da od svoje škole pravi školu koja nije fabrika za prenošenje znanja. To je škola Zmaj Jova Jovanović iz Beograda i koleginice Miljana Stepanovski i Nataša Vasić. Ja sa njima sarađujem i u nekim drugim oblastima i zato kažem da, eto, slobodna sam da kažem da je zaista tako i mnogo mi je drago da ima škola u Srbiji koje se trude da konstantno razvijaju kritičko mišljenje, medijsku pismenost kroz redovnu nastavu, dodatnu nastavu, slobodne vannastavne aktivnosti i nešto što su oni osmislili i što je prisutno u njihovoj školi jeste televizija Zmaj. To je velika škola, mnogo učenika, ali prisutan veliki entuzijazam i rad, tako da su i dobitnici brojnih nagrada, a o samom njihovom primeru čućemo od koleginica. Izvolite. Samo da vas sad ja opremim, da se čujete lepo. Ovde će teško ići, ajde ovde da pokušamo. Sad ste spremni, izvolite. Dobar dan svima, ja sam Nataša i u današnjem radu zapao mi je nezahvalan zadatak da brzinom munje saopštim ovaj uvodni deo, da bih posle palicu prepustila koleginici Miljani koja će se baviti onim što je sama suština našeg rada, a to su konkretni primeri i prakse koje smo mi zajedno sa kolegama sproveli u našoj školi. Ovako, kako bismo se uopšte posvetili osmišljavanju nastave koja je orijentisana ka razvijanju kritičkog mišljenja i medijske pismenosti, a to su pojmovi i procesi koji su tesno povezani, koji su često gotovo nerazdvojno isprepletani, neophodno je da krenemo od terminoloških određenja. U tom smislu treba napomenuti da postoji, na ivici sam da kažem, beskonačno mnogo određenja. Mi smo se rukovodile definicijama koje su nam se učinile i rukovodimo se i dalje, definicijama koje su nam se učinile najsveobuhvatnijim i u koje se u stvari zapravo najviše uklapalo ono što u školi radimo. Pošto su definicije savršeno precizne, ja ću morati da ih pročitam, a vi ćete, ako budete slušali, shvatiti da je tu sve jasno i da se mi zaista, ne samo mi, nego svi u školi tim stvarima i bavimo. Dakle, kad je u pitanju kritičko mišljenje, te definicije manje više slažu se oko toga da je kritičko mišljenje oruđe kojim pojedinac treba da ovlada kako bi uspešno razumeo i selektovao informacije i dezinformacije, kako bi kritički promišljao o sebi, svom okruženju i svetu, kako bi preuzimao odgovornost imajući u vidu svoja prava i obaveze i kako bi živeo kao aktivan član društva koje se konstantno menja. Sa druge strane, iz brojnih terminoloških određenja medijske pismenosti izdvajamo definisanje medijske pismenosti kao sposobnosti razumevanja i korišćenja, analize i interpretacije poruka u svim oblicima, tradicionalnih i društvenih medija, knjigama, novinama, časopisima, radiju, televiziji i internetu. Vredi dodati samo još i to da bi prema formulisanom stavu Evropske komisije iz 2018. godine medijska pismenost trebala omogućiti svim građanima bez obzira na godine, pol, društveno, političko ili versko opredeljenje da se kreću u modernom okruženju vesti, informacije i audio-vizualnih sadržaja, te da mogu nepristrasno donositi odluke o svim informacijama koje dobijaju iz medija. To je to su nam kao neki stubići, orijentiri, jer ne možemo da se bavimo ni kritičkim mišljenjem, ni medijskom pismenošću bez jasne svesti o tome šta one tačno znače. Kad je u pitanju kritičko mišljenje, ono treba da bude sastavni deo i nadam se da jeste sastavni deo svih sfera naših života, pa i onih koje nemaju nikakve veze sa medijskom pismenošću. Jednostavno, kritičko mišljenje pokriva sve životne oblasti i nastavne oblasti. A kada je u pitanju medijska pismenost, ona je naprosto nerazdvojna od kritičkog mišljenja
i ukoliko se od njega razdvoji, pretvara se u svoju suprotnost, odnosno u medijsku nepismenost. Kad razmislimo o tome koliko su današnja deca vezana za medijske sadržaje koji im se plasiraju preko IKT uređaja koji su im iz dana u dan sve dostupniji i sve raznovrsniji, mora nam biti jasno, s obzirom na to da se radi o deci, može se reći gotovo od rođenja, ali hajde neka bude 3., 4., 5., 6. godina, nije bitno. Znači, kada pomislimo na to da su, koliko se njima medijskih sadržaja plasira, jasno nam je da oni nisu u stanju da te sadržaje kognitivno, ni psihički, ni na bilo koji drugi način kritički tretiraju. I tako da kad razmislimo o toj deci možemo nekako da ih doživimo kao izgubljene u svetu, nekako ja ih doživljavam poput Kaspara Hausera ili Tarzana koji su bačeni, kada su bačeni u svet u koji im je potpuno nejasan i koji ne razumeju. I da, što se tiče dece, svi imamo nekakve zanimljive primere iz svog okruženja. Ja bih pomenula par sitnica, znači dete koje je tek progovorilo i koje se obraća roditeljima rečenicom, i to su primeri koji su meni poznati, rečenicom, maltene jednom od prvih izgovorenih rečenica, neće da se ucita kada pokušava nešto da downloaduje sa svojih 1-2, 2-3, ili dete koje pokušava da bakinu fotografiju prstićima raširi, ne bi li uveličalo onako kako to radi na svojim smart uređajima. A mislim da ste svi videli na društvenim mrežama fotografiju majke koja se onako besno i izmoždeno nadnosi na dete i kaže ne, nisam te downloadovala, rodila sam te. Znači, toliko se nisko spustilo korišćenje IKT uređaja, a ona su samo sredstvo preko kojih se koriste mediji, da to već više prevazilazi sve granice. Sad, kratko ću preleteti naš način pogleda na razvijanje kritičkog mišljenja i medijske pismenosti preko tradicionalnih medijskih alata, a to su stara, prastara WH pitanja, WH, da. Ko podučava, kad podučava, gde podučava, kako i zašto. Kad je u pitanju kada se radi o tome ko podučava, vidimo da je u pitanju armija ljudi. Znači, počev od vaspitača u predškolskim ustanovama, preko učitelja, nastavnika, profesora, stručnih saradnika, prvenstveno bibliotekara, dakle svih onih koji su uključeni u sprovođenje kurikuluma. Što se tiče mesta ili vremena podučavanja, kad se podučava, tokom čitavog obrazovnog procesa. Znači, počeo od predškolskih ustanova, pa zaključno sa završenom srednjom školom, s tim što se naravno vodi računa o karakteristikama određenog uzrasta i uzrastu se prilagođava način podučavanja. Podučava se u okviru predškolskih i školskih ustanova sa ciljem da se školski i vanškolski život prožimaju, znači da se pitanja postavljaju i odgovori na njih traže i u školi, ali i van škole, odnosno da ono što se nauči u školi da se preliva van škole, a da se onda nedoumice, dileme, nejasnoće vraćaju u školu na ponovno razjašnjenje. Kako se podučava? Mi u školi se držimo jednog, ja bih rekla, trokanalnog procesa, znači prvo u sklopu redovne nastave, jer apsolutno svi predmeti omogućavaju podučavanje kritičkom mišljenju, a i ostali predmeti mogu da se, i većina predmeta može da se uključi i podučavanju medijskoj pismenosti, s tim što naravno treba napomenuti da su neki predmeti za to zgodni. To je dakle jedan kanal, redovna nastava. Drugi su specijalno konstruisane aktivnosti u okviru dodatne nastave ili u okviru obogaćenog jednosmenskog rada koji smo mi imali u školi.
I treće je obavezna slobodna nastavna aktivnost koja se i zove medijska pismenost i koja je kod nas zastupljena u školi. Meni vreme polako ističe, samo još da kažem na brzinu zašto, mada sam mislila da budem detaljna. Zašto se podučavaju stvari najbitnije pitanje, ali je istovremeno i najsloženije i najjasnije. Znači, deca su izložena masovnim medijima od ranog detinjstva, više su stručnjaci su se time bavili, istračunali su, a i mi sami to vidimo, da prosečno dete provede više vremena na svom uređaju nego u direktnoj i neposrednoj komunikaciji sa najbližim okruženjem, roditeljima, drugovima, prijateljima, i da prva znanja o sebi i svom okruženju više ne stiče u okviru porodice i u okviru tog pomenutog okruženja, nego preko tih medijskih sadržaja koji se serviraju. Da prestane. Prestane. Da li ja treba da uzmem ovu bubicu? Samo malo. Da vidim još nešto. Gotovo. Ostavim još malo vremena. Aha, kako? Jel ovako? Ako padne, valjda neće. Evo, ja sad treba da pričam o našem jurišanju na bunkere, dakle o realizaciji svih tih nekih stvari do kojih smo mi došli da bi trebalo u stvari da se realizuju. Kad smo kao škola ušli u projekat Obogaćen jednosmenski rad, mi smo se odlučili upravo za medijsku pismenost i moram da naglasim da medijska pismenost u to vreme još uvek nije bila kao predlog u okviru Ministarstva prosvete, u okviru onih obaveznih nastavnih aktivnosti, i baš smo ponosni na to, zato što smo negde kod dece podstakli u stvari da razmišljaju na taj način i da istražuju svet oko sebe. Slučajno smo, naravno, kod nas uglavnom sve dešava slučajno, naišli na paket za nastavnike i možete ga i vi pronaći sada, on više nije kao nagradni konkurs, ali može da se koristi i dalje, dostupan je, da, na sajtu društva, da, Prijatelji dece Srbije, zove se Deca i mediji, i govori o, u stvari, namenjen je prevenciji zloupotrebe dece u medijima. I oni su napravili paket za nastavnike. Uslov za učešće na konkursu je bio da se realizuje samo 1 čas, to je bilo dovoljno, međutim mi smo realizovali svih 5 časova i zahvaljujući tome smo proglašeni za najaktivniju školu Srbije, ali nije to stvarno najvažnije. Najvažnije je to što su se učenici po prvi put sreli sa istraživanjima medija, upoređivanjem starih i novih medija i tako dalje. Tako da smo tu krenuli u stvari sa aktivnom primjenom medijske pismenosti, a ja ću vam pročitati samo koji su časovi bili realizovani. Prvi čas je bio medijska tradicionalni i novi mediji, pa su oni upoređivali, dakle, ono što im je danas dostupno i ono što je bilo dostupno njihovim roditeljima, i naravno zaključili smo da je za njih televizija daleka prošlost, znači niko ne koristi više televiziju, pa i radio slušaju samo u kolima, ako baš moraju kad puste roditelji. Drugi čas bio je Mediji u Srbiji danas, zatim prepoznavanje medijskih zloupotreba, i to je zanimljivo da oni, bez obzira na to što nisu terminološki potkovani kada je medijska pismenost u pitanju, vrlo lepo su prepoznali u stvari primere te medijske zloupotrebe u reklamama, naročito političkim, ne znam, onim kampanjama i slično, tako da je i to jedan veliki uspeh. Naučili su naravno i termine kao što su clickbait, rage baiting, spin i tako dalje. Četvrti čas je bio narušavanje privatnosti i kršenja prava deteta u tradicionalnim medijima, i 5. čas zaštita identiteta dece u novim medijima. Tu smo radili anketu na osnovu koje smo mi zaključili u stvari da oni dobro znaju na koji način treba da
da se zaštite pre svega na društvenim mrežama, to vam je ono zaključan, otključan profil, ali i dalje nisu svesni toga koliko je sve ono što okače na društvene mreže zauvek dostupno i zauvek moguće za zloupotrebu, tako je, da. Jeste. Tako da, eto, imate, ja sam koristila, žao mi je što tragajući za tim nekim resursima koji mogu da nam olakšaju rad sa decom u ovoj oblasti za koju smatramo da je zaista važna, primetila sam i primetili smo da nema, kao država nemamo uopšte mnogo tih nekih sadržaja. Na RTS-u znam da postoji nešto što se zove učionica medijske pismenosti, pa to možete koristiti, ali mi se čini, eto ja sam nedavno to otkrila, čini mi se da je to već i zastarelo. Tako da moramo sami. Sad što se kritičkog mišljenja tiče, rekao smo da je ono da bi trebalo da bude integrisano u sve oblasti kojima se bavi škola. Srpski jezik i književnost je naravno najzahvalniji što se toga tiče i kroz književna dela, pored toga što ih naravno učimo onim obaveznim stvarima koje su im potrebne za maturski ispit i kasnije za srednju školu, učimo ih naravno i tom kritičkom mišljenju i zanimljivo je to kako oni posmatraju književna dela iz savremenog ugla, odnosno iz vremena u kome žive, kako su im neke stvari neverovatne i opet su ključna ta pitanja na koje ih podstičemo da ih postavljaju. Što se naše škole tiče, mi se trudimo da organizujemo uglavnom ugledne i javne časove gde zovemo i ostale škole da nam se pridruže i tu razvijamo još jednu sposobnost dece, a to su te neke komunikacijske veštine. Znate da se deca užasno stide da govore javno, uglavnom su vrlo hrabri da govore u četovima njihovim, čak ne snimaju ni glasovne poruke, nego isključivo pišu i čekaju odgovore na te poruke. I drago mi je što smo mi ohrabrili našu decu da javno govore, da javno iskazuju svoje mišljenje i da kreiraju sadržaje. Ja ću vam navesti primere nekih uglednih časova koje smo mi odradili i ti časovi su urađeni i kao filmići, i kao PowerPoint prezentacije i kogod bude želeo mi ćemo rado poslati i mislim da možete da ih primenjujete ili ako ništa drugo, barem da vas motivišu i inspirišu da ih primenite na nekim drugim nastavnim jedinicama. I tu ću pomenuti da bih se ubrzala, kao najreprezentativniji način razvijanja kritičkog mišljenja uveli smo i debatu. Znam da u Prvoj Beogradskoj gimnaziji postoji debatni klub, mi to nismo znali naravno, ali su to rekli su nam naši bivši đaci koji su otišli iz škole, kod nas su počeli da rade debatu, a onda su se priključili tom debatnom klubu kao srednjoškolci i na to smo zaista ponosni. Recimo, evo, ja roman koji se obrađuje u 8. razredu, deo je izbornog programa lektire, ali se nama učinio kao dobar za interdisciplinarnost. Znači, to je dečko koji nije bio iz Liverpoola i mi smo ga spojili sa biologijom, zato što kao zaplet u tom romanu je dečak koji na času biologije, obrađujući Mendelova pravila, u stvari zaključuje da je usvojen, jer se tamo obrađuje neki genetski rezultati i onda on na osnovu boje svojih očiju, na osnovu boje očiju svojih roditelja zaključuje da je usvojen i onda to istražuje. I onda smo mi radili u okviru tog časa debatu da li deci treba reći da su usvojene ili ne. Ja sam čak imala i učenicu u tom odeljenju koja je usvojena, koja je znala da je usvojena i onda je ona iz svog ugla to govorila. Onda recimo Aska i Vuk koja govori o položaju umetnosti u savremenom društvu, zbogom mojih 15 godina gde smo istraživali traganje za identitetom, Ana Frank, tu smo čak uradili jedan internacionalni projekat u saradnji sa muzejom Ane Frank, Noć i magla, to vam je drama Danila Kiša za one koji rade u mlađim razredima, to je obrađivano u okviru istorijskog konteksta i slično. Znači ima mnogo tih dela koja su obrađivana. A što se tiče tema za debatu, tu smo naravno usklađivali sa uzrastom. To možete koristiti kao, ne znam, sekciju, kao obogaćeni jednosmenski rad i
teme možete naći i na internetu, svuda se predlažu. Neke od naših tema su za i protiv kućnih ljubimaca, to je recimo u 5. i 6. razredu, knjiga ili film, strogi ili blagi roditelji, domaći zadaci da ili ne, školske uniforme da ili ne, a u 7. čuveni telefoni u školama da ili ne, mobilni telefoni poboljšavaju ili ne poboljšavaju živote ljudi i tako dalje i tako dalje. I ja žurim samo da bih stigla do onoga što mi je najlepše, a to je da naravno uključujemo u nastavu gledanje različitih dokumentarnih filmova, ali nam je najvažnije kreiranje tih nekih medijskih sadržaja. Ja sam tu sad zaboravila da preskačem, ovo su sad te neke prezentacije, ovo je fotografija sa časa gde se debatovalo, a ovo nam je interaktivni poster koji preporučujem da svi uradite zato što je mnogo lako da se uradi. Ovo je recimo dizajnirao naš kolega Likovnjak. QR kodove smo radili, učenici su radili sa nastavnicima informatike. Kada učitate taj QR kod, pronaći ćete sadržaje koje su sami učenici kreirali i to su različite zanimljivosti iz Zmajevog života. I to je to, znači, prosto može da bude i kao nastavno sredstvo, a i da se uradi povodom nekog dana škole ili već ne znam čega. Kada otvorite ovu prezentaciju, mislim da čak možete i sa ekrana da učitate QR kodove, pa možete pogledati sve te sadržaje koji se tu nalaze. Na ovom posteru se nalazi recimo jedna reportaža koju su učenici uradili su i reklamni moto škole. Mislim da smo imali svi obavezu, nažalost posle Ribnikara, da uradimo u okviru one nedelje sećanja moto škole, da se to okači na sajt škole, ali smo mi bili oduševljeni time koliko su deca u stvari vrlo jasno i glasno rekla šta ona očekuje od škole, pa bih ja vama eto to sada pustila. I ono što sam planirala da kažem kao najavu, ali eto koleginici iz Kruševca su nas preduhitrile, napravili smo i projektni plan za sledeću godinu za pokretanje podcasta, ali onda ćemo sad čuti od njih šta one budu rekle. A sada bih voljela da pustimo ovaj prvi link, jel može? To je... Samo ja usput da kažem, iako se neću čuti, da nam je u stvari cilj svega ovoga da đaci budu ne samo konzumenti, nego i kreatori medijskih sadržaja, da je to... Da, i oni su to sve više. Znači, mi ih posmatramo, krenuli smo od 5. razreda i sad te neke naše novinare koje gledamo kako postaju sve ozbiljniji. Ne. Taj. Eto. Da. Stop using ChatGPT and Canva like children. Ovo je reportaža o grobu... Zna se da zemlji ostaci Jovana Jovanovića Zmaja počivaju u Sremskoj Kamenici, ali je uglavnom nepoznato da je njegova najveća ljubav i inspiracija Jevrosima Ruža, umrla 1872. godine u Pančevu i sahranjena na pravoslavnom groblju. Može se pretpostaviti da je Ružina smrt bila jedan od razloga zbog čega je Zmaj ubrzo spakovao kofere i otišao. Samo koji metar od glavnog ulaza u groblje uzdiže se granitni spomenik Jevrosimi, koji su skoro 4 decenije posle njene smrti dobrovoljnim prilozima podigli građani Pančeva. Nalazimo se u Pančevu, na Pančevačkom pravoslavnom groblju, da posetimo grob Zmajeve najveće inspiracije Ruže Ličanin. Uz samo groblje je ulica koja nosi ime Ružina. Mnogi se nikada nisu zapitali po kojoj je to Ruži ulica dobila ime. Dobar dan. Dobar dan. Da li znate možda zašto se ovu ulicu zove Ružina ulica? Zato što je na Pančevačkom pravoslavnom groblju sahranjena Ruža, žena Jove Jovanovića Zmaja. Hvala vam. Neki tvrde da bi Zmaj bio sahranjen možda pored Ruže, u Pančevu, da u leto 1904. kada je umro,
Uticajni Jaša Tomić nije u zastavi napisao da je čuo kako je pesnik, naselivši se u Kamenici, rekao: "Došao sam ovde da umrem." Svi ostali koji su se bavili njegovim delom i životom tvrde da je teško reći da li se ove reči mogu tumačiti kao njegova želja, jer je pitan o tome Zmaj odbijao da govori, a ni pisanog traga nije ostavio. O Ružinom večnom počivalištu i možda jedinom spomeniku pesničkoj inspiraciji Srba brine Pančevački zavod za zaštitu spomenika kulture. Složit ćete se da je baš lepa reportaža, jel da? Ne, sve su sami radili, znači istraživali podatke, pronašli, pakovali, snimali, sve to njihov rad. Samo nisu vozili, tako je. Da. Ako nemamo vremena, ili možemo, da. Onda možemo pustiti i kako su oni osmislili moto škole. Mnogo je važno da čujete šta su rekli da očekuju od škole i šta se njima u školi dopada. I onda mi na taj način od njih učimo. Ovo su njihovi stihovi takođe. Osnovna uloga škole je obrazovanje i vaspitanje dece, ali i klasični načini obrazovanja postaju dosledni savremenim generacijama. Zmaj je škola koja već sada uspešno pronalazi načine kako da svojim đacima prenese znanja na neki zanimljiviji način. Škola, učenici i zaposleni pokazuju izuzetnu potrebu da budu podrška jednim drugima, da postiču jednim drugi da slobodno maštaju, da se ne stide onoga što maštaju i da na kraju ostvare ono što su maštali. Deca se tada osjećaju korisno i imaju svijest o tome da učestvuju u nečemu veoma važnom. Osjećaju se kao deo velike celine. Mi smo deca i želimo da učimo. Nekada se čini da smo nezainteresovani za neku lekciju, ali zapravo samo tražimo neki zanimljiviji način da naučimo nešto lepo. Zmaj je škola koja to može da nam pruži. Zmaj već uveliko realizuje mnoštvo projekata u kojima učestvuje veliki broj dece. Važno je da Zmaj bude škola u kojoj se uči za život, jer se u Zmaju uče razne znanja koje će nam kasnije služiti. Mi već uveliko ostvarujemo naše snove. Sanjali smo o školskim vestima. Sanjali smo da pomognemo našoj drugarici Sofiji, maštali o brojnim sekcijama i uspesima na takmičenjima. Zmaj je još jednom dokazao uspehe u svojim misijama. Ovo je štito za vesti koju su oni kreirali. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow. Želimo da učimo sa radošću i bezbrižno. Tako svoje snove pretvaramo u stvarnost. Zmajevi đaci imaju veliko srce i postaju dobri ljudi. Pridruži nam se. Naš moto škole završit ćemo Zmajim stihovima. Ko ima druga, ne boji se očajanja. Podeljena tuga, upola je manja. Podeljena sreća, 2 puta je veća. To je to, ne moramo više sad, mislim za kraj smo ostavili naravno i predstavljanje Zmaj TV-a, ali videli ste ovde, dakle učenici su tu kreatori vesti, ono što je najvažnije razvijaju društvenu odgovornost, vrlo se trude da budu informisani o svemu onom što se dešava u školi, kritički su nastrojeni, opominju nas ako nešto ne objavimo na sajt, tako da eto, ravnopravni smo i to je to, baš smo zadovoljni time. Zahvaljujemo vam se i naglašavam, ako nešto želite od ovog materijala, slobodno možete ili preko Ane ili nama ostaviti mailove pa ćemo vam poslati. Hvala. Hvala. Budite samo još trenutak tu. Ja sam ponela telefon, pošto pratim chat, da... Nije valjda da imamo pitanja. Ovako, prvo svaka čast za koleginici iz Jove, dale su mnoge ideje, kaže koleginica Natalija.
I ona ima pitanje, izvinite koleginice, sa kojim uzrastom ste radili debatu? Da li ste pre toga imali neku edukaciju o pravilima debate? Da. Hoćeš ti? Ti si radila najviše. Pa ja sam radila sa učenicima starijeg uzrasta, zapravo od 5. do 8. razreda, od 5. do 8. razreda, s tim što sam 5. i 6. razred radila na redovnim časovima i debate su bile, teme su bile ili po njihovim željama, naravno u skladu sa onim što je prihvatljivo, ili su se nametale, proizilazili iz književnih dela koje smo radili, a sa učenicima 8. razreda smo vodili smo ih i, kako se zvalo? Besedništvo. Da, vodili smo ih na besedništvo van škole, kao van školsku aktivnost i onda smo ta saznanja primenjivali u školi. Znači, prošli smo, da kažem, tu obuku za držanje besedništva koja je u mnogome slična kao i debata. Hvala najlepše. Ja bih rekla da ovo pitanje, što radite sve me to pohvala, nije samo televizija, već zaista nešto što je veoma korisno za sve nas i sad mi je dodatno jasnije što su vaša deca slobodna, kreativna i podsticajna za svu ostalu decu. Ono što je važno, moram još sad nešto da kažem, pretvorit će se u ćaskanje, ali ja i kolegama i deci, a i društvu sad u kome živimo, kažem, ja imam 30 učenika u odeljenju, 10 ih je onih koji rade sve, ne pitaju, žele sve. 10 samo ako je za ocenu, odnosno ako im platimo, po znacima navoda, a 10 neće ništa. Nemaju cenu. Tako da, eto, sa tom nekom manjinom moramo da postignemo nešto što je mnogo vredno. Ali onda i oni podstiču druge i onda je to tako, da. Lanac. Eto, hvala vam. Hvala još jednom. Možemo dalje. Samo ću zamoliti kolegini